Shuthi lokho esiqhubeka kodwa uzonanzelela ukuthi sesinxuse enye ingane kaMkhulu uMakhosi ozo kukhona okwenye la asiphathele khona baningi sisazobabona kuthiwe sinikezwa lemvumo ukuthi kumele sivakatshe esigodlweni lesihlala phansi noma sesingahlola live podcast yabantu futhi nje vela sisabi liyakhala ithambo nazo sefumile umkhulu Makhosi sekwamukela siyabonga uthe ungakafiki besisacorrecta indaba ukuthi umkhulu wabomkhulu nje labasedlozini bayakholelwa kuye ngifuna nje ukuthi uzethule briefly nje kancane ukuthi ungubani bese siya endabeni enkulu esibuya kuyo khona indaba enkulu emfuna sixoxe ezodinga iattention yelizwe lonke yesizwe sonke seAfrika Makhosi uzethule sanibonani siyanibingelela sithi siyanibingelela ngoba asisodwa angingedwa sanibonani siyisizwe siyabingelela esizweni sibingelela kubantu emakhaya igama nguMesi Moyo ngibizwa ngosisa Messi ngibuya eCholocho Izwane ngizalele eJwane ngakhulela khona ngase ngivakashela ke eMpophoma koBulawayo ngasuka eMpophoma ngaza eGoli yebo ngilishwanekazi ngiyasiqhenya ngalokho siyabonga kakhulu ngithathe ngiyise kumkhulu ngale mkhulu kule ndaba okumele siyithinte la noma singayithintanga kakhulu ngoba sisazobe siyihlalele kwenzela ukuthi sinikeze ababukeli bathi bayiqephune kancane bese sibanikeza lethuba lokuthi ibenze babe lembuzo ngayo le ndaba imbuzo abazoyibuza esizoyithatha sizoyiyenza ibe episode epheleleyo ngokuphendula imibuzo ekhona la ngokugcizelela ukuthi even bona abadala bafuna sibe kwazi indaba yomsamo sithindile umuzi sathi umuzi akusimuzi akusikhaya kungela msamo uyini umsamo umsamo oqala masiqala sixhuma kahle le ndaba umsamo uwe njengoba nginje umsamo nazo iqala lapho okay njengoba nje unguwe ngiyimi ngikanje ngumsamo mina ezinye izinto azenzeki kahle empilweni sishayekile wone umsamo owuwe qala we understand sithi sihamba siphila sihlangana nezimo nezinto njengoba kunzima kanje uzithola ususenza izinto ezingahambisani noma esithi azihambisani nomdalo wezulu nomhlaba azihambisani nethongo okumunye umsamo loyo so oqala nje umsamo nguwe you siqala lapho nasindaba ngoba umsamo uphila ku lento okuthiwa ngumsamo ikuwe unguwe nje umzimba wakho nje kanje nguwo lo msamo uphelele nje unjalo ngoba sikhumbula ukuthi even mase sibuyele emuva mase siqedile ngawe sekubuya ke uyazalwa wena yeah uzalwa ngubaba ngumama yes iqala lapho inkinga masiqeda lapho sesiyehla siye emuva ubaba kaMama umama kababa umama kababa ubaba kamama so umsamo ophelele so kuyabantu abawu4 already so indlela usuyichaze ngayo ukuthi ngelihlo lenyama khathi singibhekile lana ngibona into okuthiwa ihierarchy esuka ibe lo phezulu kube lo landelayo kuyehle njengoba nje enkolweni sithi 2000 years ago nalapha sisathi 2000 years ago ubani wayekhona wakini ibuyela lapha emuva hey so yiwo lo msamo owesibili yilapho indawo okuthiwa ialtara ngesilungu la ufika khona uguqe uthandaze uthemeleze uthethe idlozi uphahle ngoba izinto ezehlukile lezo thandaza themeleza ukuphahla ukuthethe idlozi umuntu othethe idlozi ulo malume noma ubaba omncane okuyena okhethwe ngamathongo la ekhaya ukuthi makungabe kunento ethile uyena oyemsamo uphethe induka fike la ekhaya amakhehla
sizoba nomsebenzi othile nansi intombazane iyashada nanku umkhulu simenzela umsebenzi wokukhuphula kuyenye indaba le okubuyisa nanku kusasa uyaphuma undodakazi uya uthola umsebenzi kwenye indawo emadolobheni ngulo umuntu ofika thetha akhulume kusho ukuthi ithongo noma abantu abadala bakhethene ukuthi kube nguyena okhulumela umndeni akakhethwa yithi lo muntu ukhethwa lidlozi thina bese sazi njani esingayisiba abakhethwe ukuthi nguye okhethiwe yikho lapho uqala inkinga ngoba lo muntu okhethiwe ethe sazalwa bavele basha abadala ukuthi lo muntu akazalanga yedwa ufike nosibani ikhehla noma isalokazi sesingasekho la ekhaya okay we understand uzomela umndeni lo muntu akathwasi akathini kodwa uzomela umndeni esimeni sokuthi nguye okhuluma emsamo nguye ochisa impepho makungabe kuchisa impepho nguye obikayo mase kugulwa la ekhaya kunemkhuhlane nguye okutshelwa yena abuye aguqe esihlahleni aguqe emsamo indlu ethile noma kuyiwe entabeni noma kuyiwa kuphi afike kube uyena okhulumayo makukhuluma yena ithongo lizozwa maye ngakhulumanga yena ithongo angeke le respond communication nxa lo muntu yena esehambe wangenwa ngusathane yikho lapho kunenkinga khona sonakele emsamo labo bantu sithanda ukuthi kwesinye isikhathi sifake impilo zethu zonke sithembele bona umuntu ebesebhoda ngale esisiyasingcolisela umsamo yikho la kuzwa kuthiwa sokuphehlwa amanzi amnyama ngoba wonke lo muntu lo ule information yayo lonke idlozi la ekhaya so uyakwazi ke yena ukuthi amanipulate umsamo nizithole selisenkingeni lingumndeni nzima kakhulu le nto kuyashisa khona usisi uThembindiweni wasesigodini laphana ulobe ugwalo wathi kona konakele emsamo bekumele ukuthi ngabe ngize nayo Silo lagwalo kumele sike sibuye la sizohlala la lo phansi siludingi silifunde kodwa ngifunde ipage yaqala nesibili ngathola ukuthi kunoNdlovu nomunye umfazi angazi umagumbo umagumbo akahambisani nento zethongo into zemsamo uyaphikisa yena wahle ngayibona ukuthi vele sokonakele vele konakala ngifunde nje 1-2 pages ngase ngiyabona ukuthi okusho ukuthi udaba lolwa ngisazobuyelela ke mangathola isikhathi ngizocela ngizobe lokho ngicela usho ukuthi umnyaka wonke ka 2024 nxa sokuvumile sokumele kube le episode ezothinta zonke lezi zinto ngoba kukhona sengi-interested kukho kwabuza omunye lapho ukuthi kuyini ukuphahla sisazofika ngoba mfuna isikali siqedise yomsamo lami nginje sengi-interested themeleza kandaza thetidlozi manje wena Mkhulu nanko sikhulele enkolweni sengibuyela lapha nakade sikhona yebo enkolweni ezihlukeneyo ezize labantu bokuza sasuka saphuma saye eGoli asibikanga saye eCanada saye UK sihambe sihlangane labantu ebese sithi umsamo ungcolile yo nanzo ugeziswa kanjani umsamo yikho lapho esibuye khona kulesi sihloko bengithe ukugeza kwethongo lokulingenisa ekhaya ngoba already mase lingcolile alisekho ithongo ekhaya lokho kwalingcolisayo vele kuchaza ukuthi alisekho selingaphandle umuntu ophupha benginabadala sisentabeni sisemanzi kusho ukuthi ithongo alikho la ekhaya kwesinye isikhathi uliphupha lisenxiweni elalichiya alikho kulomuzi wena omutsha uyakhela ngawo stenda iphela ndaba ngikuthiwa kuphi lapha elithenga khona kodwa ulokhu uphupha njalo emumva le yikho lokho okuthiwa kona manje ithongo lingaphandle umsamo kugezwa nje umsebenzi onzima ngoba uqala umsamo uma uzogeza iprocess kumele uqale futhi ngumsebenzi kakhulu ongadingi inyanga ongudinga improfeti kakhulu lo msebenzi lo udinga umndeni kodwa manje umndeni most of the time lo muntu elingama-asayini ukuthi aligezele ithongo ngaba nguyena futhi olonile yikho sekudinga i-third party ukuthi izoba ingathi middleman ozoqondisa lokho okugqobileyo
ithongo umsamo ugezwa kanjani kakuqala sithi ungcoliswa kanjani ungcoliswa okokuqala zinkulumo niyaxabana la ekhaya navele naxabana futhi wena uyabheda ungasabuyi la ekhaya hamba uyele ithongo selihambile seliphuma alithandi alifuni lapho kunomsimo okwesibili lingcoliswa ukuthi amakhehla amabili uthola ukuthi manje lixabene liyanukana sikho lokho kuthiwa ikunukana mhlambe linuka ukuthi omunye uyathakatha omunye kwathini omunye uhambe wayenza izinto okusho ukuthi nje ingxabano yonke general ngiyoqala leso sithongo ekhaya okwesibili lisuswa izinto enizenza la ekhaya iziphi lezo zinto ngike ngabafundisa during the week okokuqala ukuthi uthi uyintombi ukuthi uthola umntwana ungakashadi la ekhaya sokuliwonile ithongo selingcolile ukuthi uhambe uyomithisa ngaphandle ungumfana ungahlawulile ungayenzanga konke lokho sokulingcolisile already ithongo umsamo very sensitive ngento ezincane ithongo li very sensitive right la ekhaya kunogogo ohambile waya joyina ubuthakathi uyathakatha uhlala la ekhaya ithongo liyasuka umsamo usungcolile la ekhaya kunomuntu oyenza isenzo uhambe wabulala umunye umuntu okesinye isibongo maye buya la ekhaya already kumbulala lo muntu sokungcolise isibongo sesingcolise thina abadala ezweni lomoya bangcolile already sebephumile sebengaphandle ziningi lezo zinto ukuhlukumeza nje umuntu ukukhalisa umuntu inyembezi out there lezayi lethongo lo muntu omhlukumezile libuya kwelakini lizokhala ukukhala kwalo leli thongo ukhalela kulona selingcolisa umsamo kuningi sikhalisa abantu ngaphandle sibaxoxisa umsebenzi yonke into ezincane nje bathathela izimali zabo zingcolisela umsamo uthatha imali uyenza zonke lezi zinto ukhuluma kabi le ithongo lalo muntu omenza kabi uhamba uyothwala omenza kabi ubuya back la ekhaya ngoba lifika linqonqoze ithongo lalo muntu omenze kabi lithi sibuye la ekhaya soniwe la ekhaya sesingcolile already uyayizwa indaba kuningi ke abaye bahamba bayothwala ke njoba kulezi insuku vele ifashion ukuthwala uzohamba uyolanda into abanye bathala besazi abanye bengazi abanye bathwala through ukuthwasa lokho besikhuluma ngakho uthi uyathwasa uphiwe izinto kade usuyathwaliswa vele wena ubuye ekhaya wazi ukuthi vele usuthwalisiwe lapho kade uthwasa khona bakunikeza impande ethile bakunikeza igubhu ngezenhlanhla ngezani ubuya lazo la emsamo mawufika emsamo ithongo liyaphuma lihambile izinto ezithiwa zingcolisa umsamo ithongo lilungiswa njani kumsamo ugezwa kanjani umsamo kulula kodwa kunzima ngoba oqala kumele uqale umndeni uhlangana first into yokuqala kunabantu abahamba bengazwani la ekhaya already lento lesichithekele kuthina sizwani singabantu asizwani uyabona nje imndeni engazwani check emuva kunento ethile esadinga ukulungisa asilungisi laba abaphilayo siye emuva siyebuyela ukuthi abekho yini ebadaleni abahamba belwile asigezi laba silungisi laba ngoba mawulungise laba uyikha phezulu kumele uhlehle uyemuva uyolungisa lapha uhlalisa umndeni phansi njengabantu abaphiwe niyakwazi ke ukuthi kuyakhuthulwa sibize laba abantu abahambe bexabene ixoxwe le ndaba kwesinye isikhathi siyaphonga ukuphahla noma sithandaze sithi sizobiza lina abantu abadala abangasekho njengoba sihlala sixabana kangaka inkinga ikuphi bazobuya ebusuku babuyeke bathi mina ngahamba ngilwile umfowethu wathatha inkomo umfowethu wanthathela umfazi maningi ke amacala vele esingawathetha ngabe lo niwe ke sesithi mina bengidinga ukugezwa mina bengifuna ukuthi kuhlawulwe kanje izinto ezenziwa before sisenza inhlambuluko yokugeza kumele siqale si-investigate ukuthi ithongo loniwe yini makuyibuthakathi ke lokho kudinga uku-investigate sokudinga thina ke nomndeni sihambe vele siyehlambulula ithongo sivala ubuthakathi silihlambulule ukuhlambululwa kwethongo ikuhlambululeka komsamo ithongo ke idlozi ke seligeziwe kugezwa amacala kugezwe zonke lezi zinto ukuthi umuntu ubalekele ukuthwasa ngoba konke lokubalekela ukuthwasa kubalekela ubizo lwakho
ukuhamba mhlawumbe uzithola wena phela yazi yonke into ekhaya ihleliwe ekhaya lapha ngamateacher bayafundisa wena uzitholakala usiseplazini le kuyaliwona ithongo ngoba phela into yala ekhaya ukuthi ube uteacher we understand ubizo lala ekhaya luthini libizelwe ini makumele liphathe kwezo politics uphatha emakhampanini yonke into esegazini leyo lizoyibona lingayidinganga into yala ekhaya so konke lokhana kubuya ke kutheni ke makungabe kukhona lo muntu ophumile wayenza lokhu kungahambisani nethongo kumele kulungiswe leyo nto bese leke kuyaxoxiswana kuyahlawuliswana bese nihamba ke senisenza inhlambuluko ikuligeza ithongo right kunzima ngoba kwesinye isikhathi lelo thongo mhlawumbe kumele ligezwe alifuni especially makuthi umuntu uhambe ekhakatha so kumele manje uhambe emuntwini osemandleni okuyamfosa lo muntu ukuthi wena siyageza la ekhaya ngenkani so geza leli dlozi elibi elilona elisihluphe esithi masiphahla kufike lona kuqala ngoba phela kunemizi vele ukuthi mawuphahla kunethongo elaphendulwayo manje thisa impepho nje ligijima lizaqala futhi la amanye amathongo alisaba ngoba vele linokungcola lalibulala lo muntu vele wathi shona wahamba vele senzo kubi so kungena ku question yomfowethu la abuza ukuphahla ubungozi nani zonke lezo zinto yes so sizongena kuyona kodwa besakhuluma indaba yani yomsamo sisaqedelela indaba yomsamo umsamo nguwe umsamo ngabakuzele nababazala kuyemuva right kodwa kukho konke lokho mase singena kumphahla angizongena kakhulu kumele wazi ukuthi emsamo uthetha liphi idlozi uphahla liphi idlozi ngoba mawungaphonga uhamba blindly uzozithola useyinkinga ezinzima anzo ubuzile umfowethu wathi kuyini umphahlo nangisezama ukazama useyichaza umkhulu ukuthi uyini umphahlo ngoba baningi bayahamba ngiyaphahla ngiyathini umuntu akwazi ukuthi wenzeni ukalalanga lendlini uyaphahla ulenhliziyo embi uzonda umfowabo kodwa uyaphahla uhambe chinge siyemphahla ngubani ophahlayo wonke umuntu uyaphahla yes idlozi lala ekhaya maye ukuthi wena ulithwasile doesn't necessarily mean you own that ancestor odlozi nami yakwazi ukuliphahla kodwa kimi alifiki ukuthi ngilaphe lifika kuphela mhlawumbe lizongivikela lizongivulela inhlanhla lona lifika kuyena ukuthi athwase alaphe manje siyekeni lento yokuona amadlozi phakathi ezibongweni azo inkinga thinta kona bo so umphahlo umthandazo waseAfrika nazo umphahlo nje umthandazo waseAfrika wethu thina abantu abamnyama sasithandaza njani before inkolo zifika sasiphahla sasikwazi ukuthi kulomdalo wezwe nomhlaba kunabadala basiphethe kunezithunywa sokusiya ke ukuthi manje uphahla liphi ithongo ngoba kunokuphahla kwala ekhaya umsamo ola ekhaya idlozi lala eliyangamele ikhaya mase sijula ke sesingena kuntwaso yikho la uzothola umuntu kumele uhambe emanzini kumele uhambe entabeni kumele uhambe emgedeni uhambe elwandle zonke esizibeni zonke lezi sokungenye icategory lezi ngangeke singene kuyona kodwa ke umuntu othi uyaphahla noma usendlini noma ikuphi as long environment yakho iclean uyakwazi ukuphahla the question is how do you phahla and how do I know ukuthi ngiphahlela bani uqala lapho ngoba kwemimiza sithisa impepho yes kodwa definitely la ekhaya amanzi sizowasebenzisa mawungasebenzisi impepho ungasebenzisi isinefu awuqale nje ngamanzi right ngamanzi uyakhuluma mawuphahla umphahlo isimple ukuthi mawufika lapha emsamo uyazethula ukuthi ungubani mawunenkinga yesibongo abakibo kamama abakibo kababa awumention ungasiqambisi njalo awusiqambi ufika wena igama lakho bese uthi abakibo kamama
abakibo kaba abakomoya bayakwazi ukuthi ngoba konjile right futhi ke khona lapho siqondise uma umama nobaba bengalobelelanga uqala ngabakomama maku ukuthi kubaba ulobolile siqala ngabakuphi ngabakobaba so uqala ukuthi abakobaba abakomama nansi inkinga ke lapha angisebenzi nanku phela singashadi la ekhaya sicela lina abantu abadala nibuye nizosikhanyisela nisibonise ukuthi inkinga ikuphi njengoba sineyinkinga ezingaka konakele kuphi bazobuya bezochaza akungeke babuye kuwena kuphela bazobuya kumngani wakho babuye kufamily yakho babuye nomuntu esekudeni umuntu athi ngikuphuphelile hayi leyo khona ngoba phela angithi la ekhaya kusangcolile alikwazi ithonga ukubuya lizofika lapho kungcole khona lisebenzisa omunye umuntu esekudeni lisebenzisa umna wakho wena ungaphuphi so lo muntu ozokutshela into ethile be very careful ukuthi sometimes usetshenziswe ithonga la ekhaya yibo abantu abathi ngiqale kuphi ngenze njani abakhulumi angiphuphi angenzeni kanti ithongo liyakhuluma kodwa wena ubone ukuthi likhuluma nankamanzi angakanani ngwafaka ngapi ngenzeni ngawo amanzi nje sesibuyela kwindaba yesiko omunye kuzathiwa isitsha sesigodo omunye kuzathiwa isitsha esimhlophe lesesebenza kakhulu emasontweni omunye nje ikhaphu nje ayisebenzayo omunye nje mhlawumbe athole nje angazi izitsha ziyahluka kodwa lingasebenzisi izitsha zesilungu phela ngabantu abadala lapho awuthole nje sezenge noma esesigodo inkomitho yakho nesigodo lapho khona ubike nje njengoba ngishilo igama lakho busuthi abakibo kamama abakibo kababa ubusubika lokho futhi awuvela ungene einkingeni uyakhuluma ukuthi nanku ekhaya ngizaleke kanje na kanje na kunezinto engazi understand yebo nanku ngingasebenzi kanti kwena ubusubuza ukuthi konakele kuphi thumana umuntu ozobuye ezongichazela ukuthi konakele kuphi yes definitely answer uzoyithola kwenza insuku ezintathu ezisikhombisa uyadlulela futhi uyaqhubeka kuba namandla ke kakhulu uma usebenzisa amanzi asehlane ngakuphi ngasolwandle nothi niwathenga ama multi shop awolwandle uhamba uzitholele wona nazo ngamanzi emvula lithi malini imvula mayina not from iroof ubeke egcekeni ungabeke eroofini ngoba phela eroofini kunemithi enichayayo uzoyithatha ubuye uphahle ngayo ugeze ngayo ulimale wesi nasindaba hey beka nje egcekeni kube ngamanzi okungela direct emazulwini ubuye ke usebenzise wona lamanzi ekuseni ugeza ngawo uzobona nje kuzoba notshintsho nje oluba khona abanye futhi babuye basebenzisa izibane zabo ezimhlophe ungathanda ukusebenzisa amakhalazi usaqala sebenzisa nje ezimhlophe kube basic kube nje ibasic ezimhlophe ngoba lezi ezinye sezisiza nama demands amakhulu mase sikhuluma ngoyelo siyano ngazaziyo uthola ukuthi manje uyelo uqhamuka ngapha kibo kamama oqhamuka kibo kababa ongamazi sokusiba inkinga ke so asiqale ngale amhlophe okuvula okukhanyisa ukuthi at least ube ne-idea ukuthi usungena lento leyo singumdlalo ungayingeni lento leyo usakwazi ukuthi usazodlala ngoba phela so include abantu abadala abangasevuma ukuhamba la now ekuvumeni kunabahle kunababi umsamo futhi loyo nazo umsamo loyo emsamo noma nginje sengilamkele senkulona ithongo sengisenza umsebenzi wabantu abadala ababi basakhona day in and day out bayakuphuphisa bakubonisa izinto befuna ukukhipha endleleni imission yabo ukukhipha endleleni besebenzisana nezitha ezashonayo neziphilayo now uphila kanje wena uyakwazi ukuthi nithi nisendlini uthola ukuthi unonkosikazi noma unendoda indoda yake iweak kulezi zinto ababi bazosebenzisa yena ukubhidliza umshado bavala inhlanhla kwenzeka izinto aniphumeleli awuthi umunye since ngahlangana nalo into zama zihambi kahle zivalekile inzima indaba yasomsamo sisazobuya singene kahle namhla sikha kodwa sikha phezulu asambeni siqhubeke nabanye hey
yazi ukuthi I think isesingene deep sesingene kuleyana emichado yebo gogo makhosi nasindaba usayithintile kakhulu indaba yomsamo wathinta indaba yokuphahla yebo mkhulu mina vele sengifuna ukuzwa zonke ezinye kodwa nothi namuhla singelele ngoba ngaphuma likamlimi so I think kule journey ngiyabuza ugogo akade khona la kule journey siyahamba sihlangane lezinto akade sizikhangele phambilini njengezinto ezizilayo ezithabu amademon so wena ekuhambeni kwakho uunderstand kanjani especially ngifuna ukuthinta kakhulu ngifuna usicizelele khona bendabeni yomphahlo lo msamo yini kahle kahle wena uyiunderstandayo ngoba kukhona into emfuna sithinte ukhona umsamo omkhulu emfuna sithinte siyefika kuwona yes makhosi yes ekuhambeni kwami ngalendlela ngingasho nje ngiqale ngokuthi ngizobeka ngesilungu kuze wonke umuntu akuzwisisa nje it feels like unlearning and learning and relearning lokho bocabanga ukuthi uyakwazi ukuthola sokuyukuthi akulendlela wena ukubuka ngelihlo lenyama ongenkolo okhulele ungaphansi kwayo angithi uzithola nje sunanzelela ukuthi yazi I know nothing umfowethu wakwathi sazi ingxenye yes and the more ufisa ukwazi uyingena lendlela yohambo la komoya isintu isiko the more ungena phakathi ufisa ukwazi ukuzithola wena wedwa nokuthola laba abahamba nawe ezumsamo wedwa you discover ukuthi lento ike yabikhona ekhaya ngike ngabona kuthela utshwala lezi zinto masufika kizo usuzithola lapha ya esigodlweni ngizokhuluma ngesigodlo ngoba ikhona into eziningi engithole khona mase ngithola lento sokuthiwa thatha inkezo ikhalapha habula ukhafuli ngithola ukuthi hayi man into lengayibona kodwa ngayibona ichithwa somewhere samawi ichabalala kodwa ngangimncane ngisusisanga now I have to rebuild this thing I have to bond with this thing again and the more you dive in deeper ungena ngaphakathi uyayithola ukuthi kukhulu esikumise out lapha iphinde ibe lenkinga futhi and kubuya sokungumthwalo ngoba manje ngilo umuntu engibe ngicabanga ukuthi nginguye kanti angisinguye bakhona and mawungena phakathi uthola ukuthi sike sayiphila lempilo nalabo abantu engihamba nabo kwasekuba le disconnect wasekhaya ukuthi kwenziwa kanjani manje sokumele wena uyibuthe ngokuzibutha nawe ibe yimbumba ibe into eyodwa uyizwisise ngaphambi kokuthi ibuthe more like hayi avela uyebutha njengoba bebekile umkhulu ukuthi uzobutha lezibi okuluhambo lunzima kakhulu ngoba kudingeka ukuthi ungajuli nje ngaloko kuthiwa ifocus but ngena uyazinikela ungena wena wonke ngoba ungumsamo unje ngena wena wonke ngoba uzade uhambeni uzothola ukuthi ngicela ukubamba kancane uhamba ngeza kini uhamba ngeze cholocho ngalenzalo lekhona my cave city uthole phambili sokunezinye ezinkulu kulawo ezidikida ziyothinta isizwe naso ngiyabuya khona apha ngithe mina khona enkulu emfuna sixoxe ngayo ngifuna ukulinikeza lo babili Mkhulu nomakhosi ngithi especially genge le encane ngisisho 80 generation ubungozi esengibubonile ngizocela lincedise lingicorrect nxa ngirong buvela umbuzo wami uvele kuthini umakhosi uthinte ngokujula sengibone ubungozi obukhulu kakhulu umuntu osuka ejule efuna ukuya esizibeni phansi kodwa engakwazi ukubhukutsha naso ke ngizama ukuthi ngithi mina
lingivumele ngitsho lento ukuthi sengihambe ngayodinga ulwazi kodwa ngangayilandeli ngediscipline icharacter yami ayikho lapho la letshwaleni lapha ngivuke lapha angihloniphi kodwa ngisuke ngilokho ngilandelela lokho kujula kulopho ingozi obungakanani ngizophinda ngifuthi ngiziphendule kancane uthini sengibona igenge eningi behambe bengathi bathi bayalandela or bayangena into yesintu ecina umuntu sehlanya ecina umuntu engasaqedakali ecine sekukhuluma izinto eziphuma endleleni kodwa thina siqalise ukumbona ngathi ungena entweni yesintu ibisicine engcolisa isintu abantu becine bebona isintu kuyinto engalunganga ngoba nansi sihlanyisa abantwana iqondiswa njani lento ngizocela ukuyiphendula yes ngaphambi kokuthi iqondiswe sizayibeka kahle ngeqiniso ukuthi siyintsha siphinde sigagamele sigagamelela ukuthi lento kwesinye isikhathi siyithatha siyenze ifashion uyabona yeah and mangizoyingena with a fashion vibe nokuziphakamisa ukuthi bazongibona yimina lo nalo izongishaya vele ngaphambili ngizohlanya ngoba lolu hambo akusimdlalo njengoba echazile umkhulu ukuthi awuthwaseli wena lo laba bakwembethe olokwembethe nguye osuke ethwasa kuwe wena you are just a vessel be humble chuma zibeke phansi asodlozi lakho like ungayi-own lento idedele uchume ube umntwana uyivumele ukusebenzisa uyivumele ikuguide awuguide lutho wena you know nothing like I said just be humble listen and follow the prompt ungazenzela once waqala ukuzenzela uzongena enyameni and masungena enyameni suthe chithisaka yilapho kumoshakala khona yilapho esiqala khona sesihlanya sesisenza izinto ezingaqondile uzoyithatha ngama intellectually uzoyibamba umkhulu kusuka la asukuma bagcwele ku Facebook la ku Twitter la khona lapha ku YouTube njengoba sizoxoxa kanje kulula kabi ukuthi umuntu abe lama camera lama light ahlala axoxe agcine selahla abantu ethi nxa iselahla abantu bese zonelwa mvunye nxa sezonelwe mvunye yonke into eyisinto elisiko eledlozi phakathi singcola ngoba ingcoliswa ngumuntu oyi-one khona izangoma zodumo bakhona bayasileya bafake imazipho kumnandi kunjalo benza bazenzela umathanda baze bathi bayathwala bayathakatha Mkhulu baningi ababiziwe bancane abakhethiwe makhosi iqala lapha indaba yes kunabantu oqala lolu hambo lukamoya into engcwele kumele uqale nje uzibuze uzitshele leyo nto ukuthi lento le into engcwele ubungcwele obubuya kuyo umdali wezulu nomhlaba not ebadaleni that is why abadala bazobe emphasize bethi iba straight iba ngcwele yes iba clean bayazi into abakhuluma ngayo futhi ke mawusungenwe wahamba ke wazithola kusungenwa amanye amathongo kunamathongo angawuthatha udodi mawuke waphambuka vele uzohlanya futhi bazokutshela ukuthi wena uma njengoba mina ngihleli la kade bangitshela ukuthi uma uke wayenza ukuthi nokuthi is either uzohlanya noma sizokuthatha sokulanda ngoba sesi-investe kakhulu la kuwena abona bakulanda bakulanda impela kwesikhathi bakulanda kanje uqala ke ingane ziyagula ekhaya abantu kuba neinhlekelela phakathi ekhaya yithongo eliwonwe nguwe manje selizobetha selizojezisa la ekhaya kodwa lingaqali ngawe ngoba lizogcina ngawe uyayizwa indaba so yikho abantu abaningi babethi masithi besizwe ukuthi usiyenza lezi zinto basabela khona lokho ukuthi kusasa mawusuphazamisile uphazamiseli wena wedwa usuphazamisela isibongo sonke uyayizwa indaba so ngiyangibachazela omakhosi ukuthi mawufika la ekhaya it's not about you it's about nomndeni osemuva nesizwe esisemuva kwalento leyo ibizeni ngoba wena mawuko waphazama usuphazamisele umndeni usuphazamisele nesizwe nalabo bantu kade kumele ubasize sewubaphazamisele ngoba wena usenza umsebenzi wethongo kanje kunabantu already abakulindile ukuthi uqede wenze leyo nto
bese bebuya bezothola ukuphila kuwena manje wena mawuhambe wahamba waphuma endleleni wagcina ususenza lokho kungamelanga ukwenze so ulimaze wena ulimaze nalabo bantu kade bethunyele kuwena kulimala isizwe ngokungaziphathi kahle kwakho nasi indaba esengiyilanda ngicela ukuthi ibe yiyo evala uhlelo asuluvali kodwa uhlelo sivalolo lamuhla kuphela isiqephu zanamuhla sisazoyilanda sicela ukuthi lawe uyilandele nxa uyilandela uvumelekile ukuthi ubuze nxa kuyikuthi imibuzo wakho ucabanga ukuthi awufuni uvele ebantwini ungasilanda khona ama number lapho ngaphansi ama number podcast yabantu khona ama number Campro studio ungathinta noma yipi number ubuze sizobuza la nxa ufuna ukuzifihla sizobuya sizokufihla nathi ngoba sikuhlonipha sikuthanda futhi ukwenza ngisho kanjalo ukuthi kulolu hambo kunzima futhi kusuka kube lokukhangelelana phansi kweyiswane ubonakala njengomuntu osungcolile kumbe osuthakatha kuyinto ongazikhethela yona kuyinto abangakukhetha futhi bona abadala bese bekukhethile sokumele ukuthi kube nguwe othwasela ifamily wesabe ngoba ukhule emuzini orekhaya ukuthiwa akwenziwa lokho so siyakunikeza nantithuba lokuthi lawe ubuze asikho equipped thina nampo omakhosi bazokuncedisa sizokulayela kubo ukuthi uhambe uyobuza uyocela now lithinta kakhulu umsamo isizwe umoshela ifamily ungcolisa umsamo ungcolisa isizwe makhosi nansi indaba yesizwe engithi manje sihlakazekile sigcwele iganga bese ngiphinda ngizofuna ukuthi ngihle ngingathi ngiyayithi ngichithele la etafuleni bese lixoxe ngoku understanda kwami intwaso sengiunderstande ngcono namhlanje ukuthi yini bese ngizwa kuthiwa kukhona onqwala intwasa sengikhuluma ngesizwe manje bekumele inkosi kuyehamba phambili iyokuthi lokuthi sahlala asinawo amakhosi engikhuluma ngawe la aphathayo siwabheke lapha yana ngingakhulumi ngabo amakhosi ngokomoya ngokwesigodlweni kuthoni lokho kuthi ukuthi umsamo wesizwe ukhona na bese ngithi mina futhi ngoba imsamo emakhaya engasekho akusiyona na imsamo yemakhaya eyakha umsamo wesizwe makhosi ngizophendula umbuzo nje wokugcina yiwo enginempendulo encanyana yes imsamo yemakhaya yona msamo ezokhulisa isizwe ngoba makuchabalala ngapha ngaphansi ngaphezulu kuzokwakhiwa ngabani ngoba siyisizwe andisizwe sakhiwa yithina ngakho makushabalale ngapha ngaphansi kufana nokuthi sizama ukwakha indlu enkulu kodwa singayifaka ngefoundation the foundation is imisamo yethu emakhaya yethu siyisizwe and then umsamo wesizwe uphakanyiswa yithina uvuthiswa yithina kodwa sengeke sikwazi ukuthi siuphakamise siuvuthise thina singazi imvelaphi yangakithi ngale yabona ke sichabalele nje sinjena ngoba kubi konakele emsamo yethu njengoba echilo sisithembi ndiweni ukuthi komonakele emsamo kodwa futhi konakele emsamo yethu konakele umsamo wesizwe kodwa kuze silungise umsamo wesizwe kumele siqale sizazi ukuthi singobani na Mkhulu hayi inzima indaba ngizoyixhuma ngendlela ngoba kulo umsamo wasekhaya mina ngicovered ngiqedile yes lithine lami ngesimo sesizwe njengoba ufake imisebenzi imigubhe emkhulu intwasa inqwala zonke lezo angikwazi ukuyilandelela kahle ngoba mina ngibelonga kwesinye ubukhosi obuthile obungayisiko lobo yebo singena sikuxhumana kanjani lokho inkosi yayithi mayibusa lebekiwe yayisibake nabantu bomoya
kwakusiba nesangoma sezwe isanuse sezwe umprofeti I know angazi ukuthi ngakubeka kanjani ama title wonke lawo right lo muntu obusayo I guidance ebeyithola kulabo abantu bomoya nguye kade khuluma athi khona isizwe manje asenze lokho isizwe kulonyaka inqwala ayenziwe kanje kuphi nakuphi ngobana bazokwenza umsebenzi kanje nakanje ngokwesiko kanjalo kwakusiba ne proper guidance right manje kulahlekile lokho okoqala angazi noma inkosi sinazo na hey angazi umbuzo omhle kakhulu mazi khona inkosi ke asike zibheke ke kulesi simo lese bengikhuluma ngaso ukuthi uyinkosi ubekiwe okoqala vele inkosi mayibekwe ingumuntu womoya ayikwazi ukuba inkosi ingasiyo umuntu womoya ngangizwe kuthiwa iyathwasa inkosi vele kunezigaba ezithile zomoya okumele idlule kizo isazalwa nothi siphezulu lapha ya ithi izalwa yona ibiqala intwaso yayo yobukhosi lobu ezobuye ubuthathe mase isikhathi sesifikile seyigcotshwa officially so ithi sazalwa kunezinto kumele zenziwe phezukwalo mntwana ethe sezofika kulesi sigaba sokuthi usephatha kusephiwa isihlalo sokhokho bakhe isihlalo sesizwe sokuthi abe inkosi bese kuphothula umsebenzi kodwa kube nabantu abadala okuyibona abazi zonke lezi zinto eziphethe lesi sigodlo sesizwe osingathi ngama guardians ngama custodian bonke phela isigodlo sesizwe silama department yebo sinama department mase imvula ingani sinokha kuphi umnyango ngubani ophethe lo mnyango loyo kulabantu abazalule lokho yebo bakuthwasela phakathi esigodlweni sesizwe selizwe kune department yokuthi makungabe imvula inganethi sinokha kubani nanku kunemkhuhlane siya kuphi umnyango ngubani umuntu okwazi ukuthi asibuzele asichaphise kule nkinga esikuyona inkosi iyevumayo ukuthi akwenziwe lokho bakuqala kubuzwe yona imvula yini senze kanjani bisisithi niyazi ukuthi kumele niye kwenzani kuphi hey manje silahlekile ukhulume ngodaba wena lokuthi kudala ngalezi izikhathi sasidobha amathambo sigamula ihlahla ezithayiswe imvula siyasusa manje kuwesi njengoba kukanje so kunomuntu esesigangeni obophela ilembe libomvu usangcolisa kumanje izihlahla usangcolisa imvelo kumanje njengoba sisila basegangeni abanye basangcolisa kade isikhathi leso kwakususwa zonke lezi zinto kunamagama abantu aboshiwe kulezo magama kuziningi izinto ezingcolisayo right kungoba laba bantu abathi bayenza umsebenzi kamoya abathwaselanga kahle ukuthi bayibhekisise lento yokuthi mase silungisa umsamo wezwe singabheki kuphela ukuthi silungisa umsamo wasekhaya ukuthi uthola umsebenzi kwenziweni into oyenza la ayibuye izale ukuthi izolungisa umsamo wesizwe uzothatha inkukhu wenze yonke into yesigangeni uyebopha igama lomuntu wenze konke ukuganga ubophela indwangu ebomvu isikhathi sokuthi indwangu ezibomvu azisebenze egangeni siyazikhipha thina ukuthi imvula inethe wena usayabophela ngoba awunalo ulwazi olwanele ngokwelapha isizwe kunabantu abathwasele lokho abaphiwe lawo mandla abambathise lezo ngubo zokuthi babuye bazokhulula isizwe sizinkosi singabantu kumele sibafune labo bantu sizobathola ngoba bakhona inkinga asifuni ukuvuma sithi kunamandebele kunamakhalanga kunamashona kunani yonke kanti lento le ekuqaleni kwakusaziwa vele ukuthi esikhalangeni vele labo mase sihluphekile imvula mase ngaya kusiyoqoqoda kule department yiba bazosigidela imvula izo ine futhi siyakwazi labo bantu sebavalelwa bacindezelwa benziwa abantu abangcolile abantu abangekho right zikuphi izanuse zezwe ezizona ezinikeza idirection
ngesizwe othe ngakhuluma isizwe silandele lokho akuchoyo bakuphi labo bantu bakho ngoba konakele kumsamo wesizwe kulezinto eziningi ezonakele esike sakhuluma ngazo ngelinlanga sathi kuvele kwanakala after mase singena sesithola uzibuse after impi yencindezelo kunezinto eziningi esizilahlile za enjoy ubumnandi bokuthi sesikhululekile asisabuswa ngabelungu sabe futhi si adopt into zabelungu silahle zethu yeah baluyile obaba bethu omkhulu bagezwe ngubani baseyintabeni bayakhala abana mathuna abanye nje baphosele emadibha abanye kune issue leyo kuthiwa issue yeground aniyazi nokuthi kumele lilungise kanjani niyalwa yilesi sizwe nalesi kumele siye commemorate ucommemorate kanjani kungakagezwa labo bantu labo ngoba kumele baqale bagezwe bathothwe amanxeba before ubakhe litshe ubakhuphula kanjani basaphethe izikhali besalwa ilitshe singalakha ngoba sinemali lendlela zokuthi silakhe as long kungalungiswanga ngokomoya yakhona ngokomoya kumele kulungiswe ngakhona kahle ilitshe is the last part isilungisa umsamo welizwe la hey sesilungisa umsamo ukuthi konakele kuphi konakele kuphi konakele khona lapho ukuthi after nje even wonke nje amazwe nala isikhona inkinga ebashayayo yiyo leyo kukhona okungagezwanga inhlambuluko yesizwe ayizange yenziwa akuzange kwahlanjululwa isizwe umsebenzi wokuhlambulula isizwe uyadingeka ngoba miningi iyahluka leyo msebenzi leyo oqala kusalungiswa lo udaba lokugezwa nje komsamo wesizwe kunabantu abangamakhosi yonke leyo nto ubukhosi bakibo bona ubugezelwe ngubani ubulungiselwe ngubani wabudonsa kahle wazofika ukuthi manje sowubeka usiba inkosi noma ufika nawe uthatha ubukhosi obunamacala ubungakagezwa kuzolunga kanjani ngoba labo bantu othi uyaba representa kunezinto kumele zenziwe kuqala before wena uhlala kulesi sihlalo lesi lawa understand wena ujatshuliswe ukuthi ugqoka umqhele neattire nenduku angazi kunama benefits angazi ukuthi imali yikho kuphela ukujabulelayo kodwa isolution yokuthi isizwe siye phambili awunaso ngoba awunabo labo bantu abakuhlalisile esitulweni okungabakini okumele ukuthi ngabe wabageza kuyibona futhi abakugayidayo so usihlalele wena ufana lokuthi nje awulalutho nje ufakiwe uphushele iposition nje akusi responsibility nokuthi responsibility yakho nokumele uyenzeni manje kumnyama awazi nokuthi uyenzeni uxakekile sikubona uhleli kanti kulabanye abantu ababusayo wena ufakiwe isiphamaso nje isiphamaso kunama bank account imali ezingenayo emuva ngale esingazazi thina abantu abaku ground siyasafarisha isizwe esingela nkosi silahlekile nje utsho kanjalo bese sizibuza ukuthi kungani thina kwele Afrika umzonsundu ungela inkosi kumbe la nxa zikhona asizazi futhi asizihloniphi asinandaba nazo we don't pay homage to them kungoba kukhona abathe befika aba-understanda amandla esilawo ngoba amandla esilawo thina akithi awaveli kwenye indawo singabantu aba-understanda i-nature esivele futhi sazalelwa kuyo yona i-nature abasuke beyilanda from khona le phetsheya besiza la be-understand the power that we have ukhona othe kimi ngimbuzele ukuthi yini lesegolideni yalandwa ngabelungu enkulu kangaka abasifihlela yona ngathi ngizobuya ngibuze ngelinye ilanga ngibuza lawo obukeleyo ukuthi ukhona okusegolideni ungasivalue le abasibonisa yona ukuthiwa ngemali yini kukhona abaku-understandayo lokuthi ngasingadika deep singa-understanda izinto ezingagcina sezisifaka enkingeni kodwa namhlanje sizolivala uhlelo sivala isiqephu lese sikhona esincane kithi wena osibona si1 hour something ngithi 1 minute besingakafiki lapha isaka ligcwele kunqekithi esizibeni
Okwenza silivale manje ukuthi sicela ukuthi nxa ubazi abasesikhosini abasezindlini ezinkulu ubacele babukele uhlelo nxa belubukela balubukele ngengqondo evulekileyo nothi ingqondo yokuthi balubukele ngendlela yabo senzele ukuthi isizwe sivuke nxa sivuka isizwe asivukeli mina asivukeli wena sivukela thina sonke kuthiwa kuzophakamisa ithunywa namadlozi esizwe yebo akhona singaqhubeka la kungagcina sekonakele Sisambene emakhaya izizwele ukuthi kuthiwa kuzomela kwenziwe isiqephu esizoba ngumsebenzi ukuthi kuphakanyiswe izithunywa lamathongo esizwe ngoba khona ayaphila kodwa asifulathele kungoba kuhamjwe kwaphanjaniswa ezindleleni izinto ezincane ezifana lokuthi esixoxe ngakho bekuphunywa ngalesi sikhathi kuyiwe egangeni kususwa amaphepha kususwa amalembu kususwe izihlahla ezitshayela izulu bekusebenza belikhuluma ilitshe lasenjelela ngifuna ukuthi sithinte kakhulu lapho ngoba yikho phela lapho sisiya khona vele episode eyodwa injalo singalivala uhlelo qhakatheke kangakanani injelele noma ngithi ama shrines wakithi khona ikhami khona injelele khona Lumene Falls lapha neSigodini Diners Pool khona indawo kuthiwa kuselitsheni abangasichazela abasesibomvu kulelitshe elagiqika phezukwenntaba labuya lazowela laphana abadala bekusithi nxa kusondela ngalezi zikhathi especially ngabo August September bebesukuma bephatha imshaqana yabo besiya elitsheni besiyakhuluma sikwazi ukukhulunywani sikwazi ukakatheka kwabo futhi ngobani ababekhuluma asindaba lezi ndaba indawo ziqhakathekile kuthiwa ngama national spiritual key points manje lezi ndaba mazi indawo zingasaphefumulela isizwe soba yini thina konakele kuphi ngoba yilapho kulele khona umcebo wethu yes lo thina siwugijimisa ngendlela esingayizwisisi umcebo wethu lele kuleza indawo bakubiza kuthiwa ngama secret places imfihlakalo zezwe esazithola zikhona saziphiwa umcebo wethu lele lapha ya nxa sikhula ukutshelwa kuthiwe awungeni laphana ugqoke kanje nje awungeni laphana ukhuluma izinto ezinje vele kwakusibane nxa ungena laphana kwakusiba nesijeziso uma ungaphula lo mthetho yes imali oyiphatha uyichiyo ingenje nothi enje so kwayapi konakele emsamo konakele emsamo salivala uhlelo konakele emsamo kodwa akungonakali kusale kunjalo konakele ukwenza sibe lengxoxo sifana nalezi kuyikuthi ngoba kudinga ubulungiswa nxa ukhona uthi wena khona kwaziyo khona ngokukhuluma uqondise ulekelele woza siyakunxusa commenta laphayana ngaphansi nxa ungumfundisi uthi hayi wena le solution engcono la uvumelekile into engiyaziyo ukuthi abantu besintwini ngoba sikhuliswe ngobuntu abamvalela umuntu ngaphandle bayamthanda njalo bevumelana naye kumbe bengavumelani naye i-platform le inyokuthi sixoxe ayisiyo ukuthi siphikisane nje akube inkulumo impikiswano yokuthi kwakhiwe isizwe kukhona ozokuthola kukhona ozokukhafula kukhona okuzokukhulisa unanzelele kungabe kukhona okuzokulimaza sayithethe indawo elambizo nguJoyful sibonga koncube ubuyile ugogo umelisa laphana izibongo zibe mbili afuna ukuziqamba bese ngithi sibonge umakhosi laphana usisa Messi ngwakomoyo uyawabhala amapoem kodwa amapoem lokwabona ukuthi awekho wodwa asuke vela ekudeni ethi wabhale njalo ethi ngicela ungabatshela abantu ukuthi yimi engibhalile hayi sesiphumela obala ngeke sisazifihla anymore sesaze saphuma wangikhipha ubudeful ngathi sithi ngicela ungihambisele inkondlo Samuel wathi ihambise njalo phuma ebhokisini siyabonga bese sibonga badaleni makhosi Mkhulu lapha uNdlovu Plum tree is well represented I can tell you ngizwe ungani idlula mithi buya khona yes ibuya khona ngoba ngimzwe khuluma ngoChundura
nanzo ke sibulule Shukuthi enye into esizocela kuma producer ukuthi ngelinye ilanga sibuye sifake undlula mithi sifake undlovu la xoxele isizwe zobe zikhaya kusetshenzwe ndlula mithi I hope uyezwa la ukhona ulalele nasindaba sayithethe indawo angeke iphele le ndaba siyabonga kakhulu ukuthi lisivakatshele uNkulunkulu umkhulu omkhulu labakithi behambelathi sivuka isizwe ngeke sivuke ngoba kukhulunywe ngakho kuphela sizovuka ngoba sisukume senza something be active nasindaba siyathethe indawo Campro salute